dia mu buru nami ijulomu boros firmon di buru nami buru si bagariam nah udah betok kami juga tuh buru si bagariam adong dong nah udah betok kami juga tuh di Hamuna buru nami belum berkamutin karena lahudulan la soni datang dengan berubah asa masuk sudah berubah asa dibagi udah tugasnya baru tahu gimana kali oh baru si malu kali des deh baru situ mea jauh so jauh situ mea ada perhada do asal jadi baru tu mea oh boleh semai kita katon Allahu bunga muna jalan Allahu si bunga di orang muna idah di orang yang udah kurang tapi mo lut kasadarion dina majalo pasong-pasong perlungan saripion ya akot ka ima nami negeri helamu urumu negeri araw pindah halaga papadya kadad kaya katulang na lagu tuk songono open ang nabuhi patu pahanyak kadad nami nalaw parso di muna padia semang butong na martois tung nomor hodi pihami saya lau manahino di pinudar na reon pasong-pasong niya makan nunga ibagi aku respect nanti masuk oni do ina tua asa dititik masih kopa ulang-ulang mapangarahut na oti jadi ya pihak kadad nami nahu patu pahan nalau parso muna asal hanya makan nomor tua di bata tugulang nama di hamura salu na pinaso persoalan matutuh maulati mali dibagi majagal dibagi bison obat pahami dek kena momok dek kesahat uli kawai dengkan duit apa tuh kawai perpuna tuh kasih kalau pertemuan naik mas panas kamu nih bepetik yul asal hononan masuk di dua sedikit masih buka bolang-bolang makan saudara itu orang yang udah tak sebagai jaga yang ada sebulan salah tuh budi mana oh kamu jadi sebagai jaga tuh saudara itu udah tadang ada salah boy perhoraso madita saluna di Hamuna bere nami na dua di bagas setikir rohami tulang muna patuduh las di rohami tulang muna dua bapak Tere itu tu iman op kalingan dapat kalau pasu-pasu perluan saripia tong siap bagas sore itu hatta marhite na pasona di bagas setikion patuduh las di rohami mendapat tok kamuna marhite dia kasih bombo nami ibadik na mo dek na gajeng mana dek kasih bodoh asal dia mana tuari nama giut di Hamuna dua bere malo Pak Tere nama tua nama do siluan nabura di doru bisa pura belum lebar doru sesatah yang musa dura turun turun tarlu mo bi madina lama kan ludak kada di ngulu atau muli sesadia be sama dek kenapa kok nampak sangat tadi do puna asal dilo na tua marmuti bisa marti di bencuna muli sesadia be sama dek kenapa kok nampak sangat tadi do muna tuhan ta kana mangoi pasu-pasu na sino ko di molate doh hilata kada matutuh mulai ada mata Tuhan dia rinuli di bulan dari kanon di nomor 10 tidak di halaman pengantarannya anak pengimbasan di burun di nomor sialamai di 5 buru nami nagabe karunimu anakmu nagabe hila nami narak namun turun kita nakni alang buru huta suit tubagas joron itu hadi manjalo pamasun-masun pertugasan persaripion marhibe naboson itu hadi jadi di yoke alang buru huta suit dinam kinasahat muna tu kami juhud nama saudarai kakas do tu amang buru huta suit lupa depok kami ana sangka ina osang nabi ka ihurna hami pesen hula-hula muna marga bagarian kakas de nungahu hasadat to kami jalahu parsauli ho kami butong jalalas rohan nami salhuna di habi hula-hula muna amang buru asa siat tangyang nami marhite amat tadi bata asa gumo sutang yang kami tu amat tanah mertua di bata asa manguloi matututa na ulau muna sinur lang do akapa pahanan dia muna akapa murun nami asa boy tu hari-hari na mangihut boy dulu do jaga siari nalawan tu muna tu habis salhuna raja ni hula-hula muna siang semonima amang buru dek kena momok dek kena tio amang buru tung mek peso bola tahun tumbal ga peso bola bujion amang buru tok ka mana kulit mang nanatius na hubak kami mono pe amang buru tung holik na hubak kami paliling tilihon nami may aka amang buru asa songon ido institut gua pun nami
Titi mana tino bamol tio may besumuna. Mono pe mangguru tungsoni na boy tarpatu kami si raja di hula-hula muna. Atau amat tadi batama na mangguhi akka pinasuna. Soni mana pinasa muna tu kami ima juhuk nama saudarai. Soni na dua turu tu udah nami. Asa arirang mena nama halto dulu do anggo nama robian. Oras mahami akka salu na hula-hula menawan jalo. Silifat ganda nama dihamu alina nama ngaliar. Silo bodi ma amang guru. Matutulang lakukan itu orang lain malah cuma di kota mulai teman di hamun hulu nami nak kupot saudara kami jelas doh dekat nama nabi besar munai nak kami petuk mamatanya pematan nama tua di bata bahasa kami mana di ulah muda silu nabi namuna oh sepada dalam nama bapak tiga di hamun selalu hulu nami di pas mahamun 4 tahun soalnya mahap pengumun nama ngatur matu mana cuma di kota jelas pentulang wah lagu pemerhatian kami Langsung ke mangguru hidup. di hamuna pun nami rohamuna sepasang Itu kamu harusnya. Jadi pasama ang guru. Hidup. Jadi ada nung rodo tiga panupunon. Sian Raja Pangorotas Tasui nakipe aka para siduli pembantu kahataku dihami maulau dihamu maharajaun laju dia kada mangna. Terus marhata ada. Jadi hima tu dihamu namang guru nami Tasui. oh lo ada nami Amang guru takas mahamu habe anak ni Raja Simoto anak ni Simoto Uhum. Jadi dikerti kinope inongro kamu na amang guru Tasui pasahaton ima pinggapan kuno tu kami hula-hula muna si bagarian. Kubja ko kami madokot sen uli ni rokaw na guru. Amang guru tawaras do di pasahat kamu na tutu. Ima bimbang tiga pengaruh kunon di atas bikin nahot dohok marisi hal buibir sorong-sorongin ang dohok ringgit situ suara nabi natupan ni amat pamarita na sinari ni amat taduli si bain lasroh ni akal ina sorong-sorongin ma adim batiar nabi nasahat muna sen hami hula-hula muna salhuna asa tiar ma dihamuna pasaulian lasma daging muna ulima nang dohok di akapar dia muna amang muru nabi salhuna sorong-sorongin dohok tanggo namar miyak asa tanggo matutu mulai yon dihita namar tutur ima namar hula boru saya lihat ditupah yang mata di bata dihita namar hula boru angka persaulian do angka sigajak ni umur matutulang jadi kumuli do kamur songon nai do nina tua pikan nahot hok mati hita tutu angka hajul maon do hok poras bir asa songon nai do nina tua pirmain na poki bahul mapasalongan tusiha mo akka manguru namin hutasoy mga laka sa tusiha hamu dapotan angka pangumuan terlumubi menang do angka di kapasamotan matutu jadi ada nung kubasata mo tu kami mabigat pagulpuno ng guru kami pe persauli asa sungon itu duduay na dia malakla na dia unong na dia mahata na dia malilok na takasma di hamuna ang guru namin hutasoy mangido kami sen hula-hula muna marga si bagarin sudi do rombongan takas pawoto kamu na dohok pawoh kamu na sungon ini masuk kuntu kamu na ang guru namin marga hutasoy mula timara janami dari hula-hula ditutup mulai ada ditutup na pilokanya koput na pagjubita pinipitap iya haron nauli haron nalingka di bagasan ulog sa sadado na kareja nami ima dia katikik naksalpui magudang anak nami magudang purumu gabi guru iya lau ma anak nami merdadani hudang na raja na ipatupang tuhok buru ni rajay dinapatupangin na sila masuluan na sila patundok ko sa lari pinagbaru dito nga nami nang dito nga mo ima anak nami nagabihelamu burumu nagabi parumain na mahiti dito seluruhan ni anak ko kaya karada nami kagduro ba nakasugot di pandak ko mata nyari mangalah pasok-pasok pa mga sarupiyo sa naman triwata marihiti na puso na isang bagas jono ni Tuharta laos di bagas at ikyong marada nami pasahatun ada nagut kami tuhamu na hula-hula namin si Bagariang asa matanya kamu tumat na nomor 2 di bata porholo di akaulot ko dito siguro niya anak ko teku tipina na yun asa tubo na natubo bori di anak ko teku judo na pasok-pasok na ito bata si halat sono ni hita ka na ito na may maharuan na barada namin asa tanya ko komputer patay bata gabi mah aja lah horas sa mamburu dinoktak ka sa mamburu namin di mga lusi magna sukun namin sa kami hula-hula muna sa luhuk na marga si Bagariang
abang buru tohodi sama neduk na dua bulu adong ina anak magodang pasohodon bulu adong buru magodang pamulihonon abang buru disiala sukun nami roha kaung buru nami di bentamu alus muna berita gabi berita horas tu hape na lau si berita horas ni anak sidang buru tu kami besa hula muna salbukna las lo tong roha nami yang buru jadi nong dikataho kamu ang buru las diari na uli di bulan dari ganom mahamu hape marga hutaso itu kami marga sebagaria pasahatun ada nago tu kami salbukna hula muna marga sebagaria kami bilang buru tak kas dodok konon nami so buru nami nagabe paromai muna anak muna gabe hela nami sian kami hula muna marga sebagaria buru nami isi ben sangap si ben tua matutu itu kamunai agia marula tuturi marbulu tugijak merdaka tu siamu siabirangi pitau ni fakir ni tangeng nami marado poto mata di bata asa dia dabo akan atas sangkapan sangat manang di kamuna saluhuna abang guru alang mengilu kamu ni pasatun ada nago mahamu hape itu kami marga sebagaria pasahat kamu masih ni amang guru ringgit perak akadurbian akadulubuna belgama pasahat kamu masih ni amang guru marga utasoi Nggak tulang. lo buru Lo tulang. Kalau lo tuh siguro namin ang kusipat tupon di tangan nabi ang katulang. Yang alok sa dia. Ada itu mga nasunod dia pe. Yang katik kinapsalpi. Di naro kami matakotok kamu. Lo tupe. Naro na hurang buka. Upakuki kami ma. Yung goki. Bagi pasik kasongon ni mariadanami. Jadi kasongon ni baru lala. Hompak di pangidon ni hulu-hulot tanong di son. Dinalaw kita magkapot na kahulaw kaya ketika salpilang manitiaryon tutu juga kahatayak ka so gija ka sinurwata ya ka adat na taulahon molo pe dinahurang buk tapasahat ditiki betagogi ma molo nang buk katabay pagsugina tasongoni ma ulala dihika hajulo kareho magajumia sa pasahat sinamoto kok kita masih pasahatan ibaat kana adong dihurang ni di pekatio nak kana minggu-minggu na lewat mengali si kopi hawang guru gabi majal horas mula di mali hawang guru jadi asal semua ni dua tuin na mardala ni na raja adong aka pengawal na asa gugur manauli gugur akan hina dingkan dihidana makula guru amang guru itu pasahat tamu ma panggul guru Indonesia ni baik kamu tabamora penggurgurina itu belga kamu nang guru mau lu marada mo nakahululon suman din namang handa guho ba dudulok do hida ukaras mau na hasumalan da auto marsukul di hida sa sibulga kalau ngatakas hubangi do sahat do kapagurgurion adok na pekira di sipangidon na adok di nama to unang gawirong dino da jadi mulia di masuk mang na lawih daw patikinot tu suhya pang naupak ma ade pasahat tahu majo tu pamarai Tutar Raja dohot ciborong-borong. Jog ina rumah warga padu rumah jog. Molo tumburu ni sebe dialap berei tong dohoti bori ulang. Asa di beni doro aka opung doli pemburu di naro kami. Ang didoli muna di liga tutur mantap untuk kamu na pasatos sangat kamu na menjalo sinamok na gudang siap penguruta marka huta soik merkana. Jadi sope akan doli di naro kami pasahaton. Asal pasahat tayo matuamu sinamok ni burutan na gudang ni. Jolo tapasahat mara baru sa deponon ni ano mo ta ilo pasahat ma ina muda. Main baru di lawan. Matutu. Jadi saya itu dalam nama pakai kami sinamok ni baru tahun. Anggia atong tugi jangan nyari tuga bena tu horas nahida merboru tu ya nak tahun jadi tuhamuna dari nami didok na dua hok do jawi hok mergulang-gulang boru bagariat peyala pobere tonggo baru ni tulang Iya. pasahatan nami ma tuhamuna pasugabi pasu horas anggiat di sahapon na mertua de kota tu boru dohot berenami diso asa dabo atong para main munai elaki angge tuari nama uton sai di pambaitua Madinah Sida akka pasu-pasu angge ma tu ari nama uton tong
sai ditambah Tuhan di nasida akahai pason marhitehoni anggia matutu dapok nasida akan nasinak nurana nasida songonipe itu songonipe lain uloson unang masan nilai na iberik kamu alai sian ijas ni rohama sian dos ni rohat taima anggia matuar ni huton marhite dos ni rohat tay marhite las ni rohat tay tujuan narion lam tamba sian sadariom ma lam tamba matuar ni huton dos ni rohat tay akatua ni huton atong donon nami ma son do tutua ando halupang man na tugu-tugu ni lobut ando hati timu pepeng sa rumah tua ma laik kudo botokku sahat tuna patugu tu pahopu tuna marnini sa ma tuna moni ma di hamuna dua boruku doho penelaku di bagas sadarion nungara gudang akka boda nauni bisa doamu dan kasih sohor. Alai lumu bima hatami di bata nabi jalomu yang bagas dorong itu pani. Ido puda sini parima tanggung. Lau sido sosohon nami doho umat tuhamu inang doho kamu amak kelak. Hamuna sudah lebih daripada dewasa, ya kan? Penaulang pesoni magudang pengalaman di Bolus Samuna dohoton dohonokku bukan mana dua boruku dohotela bolo par rumah tangga ini dan adong istilah tamat dan adong istilah di semanjal jaja jangan adong istilah isu dari sini harus belajar lah ke depan dan alane penting sono huluk nakinon kapula gacak dohorok di bawah dua katanya di bata naga diujangan di pedasi di paru batang gomuna bersandarlah kepada Tuhan Apotes Paulus mandokon tolu do nahok dinna dia main iman ten harapan kasih no balgas yang tulu kasih do kolong do inang kolong do amang pos rohanami siap kami orang tuamu sanuma sambaba inangda soalnya mau gelang kolong mana mangarahut pardongan sari muna sian tigyon sahat tuari nama dagudon ina dison pasaton nani ma ulus nama rabu tuami perhitian dong yang perhitian dong makela sebagai simbol nihita nama budaya Batak doon alai marhiti honi soalnya hudok nakinon anggia ma sisa datahi sisa deuluak kamu di nama ngulaga hong keluarga ida atong dohonok kumasun al dua balik tengah bagabe itu mandal duluan hari muna dua magabe anak kaca muna masih palolo ulama mati busiko dulu di perbajua tuan anak mahamu tua boru dongamu nama inang dongamu mamang satu satu atok sasak di solo masa satu betul sahak leling mau bangun sahak manang tupang gaji betul jadi di hamu tambah kuda biar oh anom may ulos sa oh nantiasa dikirim oh jadi semua ini mah di damang par musik nami jadi alane ulos nami mau ulos kuburu nami do hela nami dan damang ma musik na paling mantabi Bagariang magsugod anak baru anak Maria kaya mo na tinggal kalau terjauh mo na kita runda kemudian naman sila po tuwa penemuan naman boleh oke mah Jadi rumah tangga si Jojo kamu di tengah-tengah keluarga diho di toko sonari nunga gabe keluarga besar Utasoyo
nga bergabung ko ito di tunga-tunga ni keluarga Hutasoy. Malo maho ito mabuat dirim patudu ma buruni raja doho. Kok gue jadi nangis ya? Ulah ma ruhu-ruhu ni habat ahoni di tunga-tunga keluarga Barumuna. Nang songoni di laiku burju maholai lau mamuka rumah tangga ngebaron mangelek koleku betap Sama Bu Depi. Sini aja. sona majai tokon. Sini Memang tak pala majani ngonon di tokon alana liling doom mangarato jala posrohatku 2 hari marsogot kabar nading gema di nami siap kamu na 2 soman hari na 2 madok tinapul pulung ni salak lasrona buluk sikuru tibu mahamu mangabing anak jala mangopa buru. Iya, matutu. Sona dong pasat kami ulos dohot kadosian parama doh mainmu memang dang disod nasida parama doh mainmu itu lana lagi istirahat mulu pasarama nah mau luluson Holapar hidiado nanggo pasu-pasu siat Tuhan de batado jalo muna. Mengajari semangat juaju asa sadamu sobat dari naiki sayuran baho bisa sudah naboraki iko burju jalahuna kijang rohan si bahasa dia asa tak mau itu turuni raja. Mau lihat pada tarokon tuduhani di siala pangarapojonna suang soni pangurubionna kita sadirion takas dota foto jala tahilalah ima dilihat tua do tiurniari terlumumi ma tiurniroha mau lihat ma tarok pengamatan bertua di bata suang soni lima dia mau dong asal tanami amaname opung serena si bagaria amang bison rohani siya dengan sahuta gimana menghadapi gokon dojujumu di siala na marhasohotan buruta alana di dona dua sisa buru doi na kamar domas molo selebi namang kebetulan doh saya amang pengurus SMK tang pala doh nawi penasing sayang lihat maju padiamu amang sama di dona dua asa atur haluka menna tugu di lupu ador hadidi tugu di horpo
Pensa rumah tua ma demang do deina betul betul bahu satu nomor ini satu nomor noro suang sore ma dia mau dua ia nakon nami terlumu bebe guru nami ina tungta kasdo hubarwo kami selilingon so ino ma ima bekamu pausor-usor kamu dingolumu asang giat adongi bohalmu dinalaho mangelugaun keluargamu osrohan aminang molohamu boruni tokoh adat do sekaligus tokoh masyarakat di Sibolga. Saya yakin dan percaya tak pernah dan tak akan membuat malu seorang tokoh yang sudah diakui di Sibolga. Osrana minenangda mau lihat teman. Jadi saya yang giat matong songon di domina tua-tua dengan nabi matuamu. Asa balitang mapagawe itu modal sita dua narimu matong gawe ala nong takasoamu na dua hui kubere kami marsi palulu. Asa dakan yarirang mainna pihak ditugani orang beremu matong masura sirang di muma marsi gonggongan tabani saya jumpa ma songon na cita-cita ni rohamu asang kiat dapat nyana di duluanmu maranak merburu kamu asa tu belangak tu besikoro di dulu di purbatua tuan anak kamu tuan boru dengan mumaitong sahur madua tidak tiga kujur mari topi tabiat dunia beto kamu mengalahkan di simamu dapat parsaulian nggak gudang bini begamu nak ini kata pasu-pasuan ini dono nami matong semua kata Pak Budi saat disun minta saat tu bortea seleleng mamu mangolu saat matu panggabean saat matu perhorasan dia mau permusim nami ya Sekarang